Achiegni nyakorom gajwang' weche manyien mag ka gi kacha. Mane en jatend arita kwe Laktar Fred Matiang'i yudo fungruok bang' ogai ma jomin buche Nurdin Haji golo chik ni lor fainde mag buche Matiang'i kaluwore ni bado bila mag okwach kich DCI nochiwo neno moromo mane nyalo miyo chwal burano e nyim doho. E barua jatelo mako jol matayo buche Lilian Obuoko ni otese mane ochwal kod bado bila mag okwach kich onge neno moromo minyalo yawnego Matiang'i kod okil mare Danstan Omari bura e doho. Lilian Obuoko ni burano koro olor kendo onge okang' moro amora biro kawne Matiang'i kaka ne okwach kich dwaro. Ndalo manok mokalo bila osebedo kaluwo Matiang'i kotenore kod wach monj maliekore ni obila ne otime dalane ma Karen tarik 8 dwe mar 2. Dwat maro ka koting'o longe 1 e Samburu West ochako dar bang' jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki chiwo seche 24 mondo jok modak e rogo ma ichichgo ni jonjore opondo e odar. Walter Nyambaga ni kod ler mathoth. Natoroka hapa kwa sababu serikali anakuja kupika mimi anabeba mtoto na vitu yangu anaama saa hizi. Naenda tu kwa sijui mahali anaenda na juu ya serikali na Pokot pamoja. Unapotazama pale kila bomo hapa unaona pikipiki. Leo Samburu West mguu ni ponye. Na hatujui tunaelekea wapi. Hakuna kitu tunafanya saa hizi ni kutoroka tu. Kama Kindiki ameshindwa na kazi, basi sisi afute hii RDU atuandike sisi warani kazi. Sisi basi tungangane na hawa kama hao wameshindwa. Hakuna mtu ambaye hata saisi yako kwa hii boma. Mmekutana nao, wale ambao mmekutana nao kidogo ni wale ambao wamekuja kuchukua vitu yao. Kwa hivyo kutoka leo hakuna mtu anaishi Longewan, hakuna mtu anaishi Lolmolok. Ramogi lipod no yoribrokil ni kod Walter Nyambaga kochopo weche manyien mag otieno sa achiel kod sade. Kaodhi nyime ni jotend jolupo e dhowath maimbo Bondo chwalo ng'ur margi ewi medruok mar monj ma juko jolupo e nam Lolwe ka jolupo moyo 100 ma jo Kenya odinne gi Uganda ka gikweyo piny owacho ma pachoka omed gi arita kaka yo mar geng'o monj ma kinde ka kinde. Kotelni kod jalup jakom jolupo maimbo Julius Odembo giwacho ni nengo mar tero chiemo nyaka e piny lema ma Uganda omedore ne familia ma midhiero no juko ka gikweyo piny owacho mondo omed kwano bila mochung'ne arita e nam Lolwe. Joma okadho jolupo 41 nomaki e kaunti ma Busia kama moko 16 nomaki e kaunti ma Siaya ka giduto pod ogeng'negi e piny libamba ma Uganda. Wan kaka jolupo Masiaya kata ma Kenya wayuak Kenya serikal ojwang'owa wan kod jowetewa ma wuok Uganda. Muganda okao jalweny military emokete nam. To wan jo Kenya to wewa nono Uganda ya kucha biro mako wa nyaka ipuothewa kon nyaka oko inam oko nyaka Kenya ku. To wan to serikal ng'iyo wang'iya. Samwa wueni jowa ni Uganda makitin ni 100 to charges be pod wakenjo pod okoteri kati court ntie jo mose twe crown 7 mogo 7 months crown to ntie jo moko mapoko ter kura wakwa serikali mondo donji wachni mapiyo piyo kech ichiko wane wadhi waduogo to joka bende kichiem to jogo ni bur Kampala koro kamiluongo CPC isel okoteri kata remand ilu itero gito duoko kata gimisomo ni gionge wakwa serikali mondo donji wachni mondo giwuoye kod jirande wa serikali ka jowa kanodhi president nowacho ni biro konyowa owewa to wanimo golo suru koro wakwa serikali odonji wachni mondo konynwa jowa man Uganda gi mondo golnwa. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula wacho ni jopiny onego bed kod riwruok mondo piny owacho
thuolo mar chwalo dongruok ne oganda. Wetangula mane nie nyasi mar choko omenda ne kanisa e gwenge ma Sikohe, kaunti ma Kakamega, omedo ni Kenya ni kod chandruoge manyaka mi peke lwasi mar riwruok kod kwe. Jalup gavana ma Kakamega Ayub Savula mane ni kod Wetangula e nyasino oseo palo mane ogol kod jagoro ma duond bura ma UDA Cleophas Malala madwaro ni duond buche mamoko e bwo Kenya Kwanza owuoko mondo giriwre kod UDA. Savula wacho ni Kenya en piny man kod demokrasia ma duond buche mathoth kendo jopiny onego mi thuolo mar yiero duond bura ma gidwaro. Alafu tunashinda changamoto za elimu, chakula bei na vitu nyingi. Yale tunaomba wa Kenya is to sit and think together. Disruptions will not help. Changamoto iliyoko ni kusaidia mkulima. Hata juzi hao wabunge wetu wameniambia huyu mzee ameingia Mumias, ameanza kuonekana kama anaweza kufanya kazi. Ile kitu anataka is the support of the government. Na hiyo message imepelekea rais. Tuungane sisi wote irrespective of our party affiliations, tuongee kwa sauti moja, and that is the only way we are going to be respected in the Republic of Kenya. Katiba inasema Kenya shall be a multi-party state. Hii maneno uongee tuvuje vyama, wewe masika wewe tangu. Wewe ukienda kunegotiate na William Samoei Ruto before 2022 general election, kama Ruto hajakuwa rais, ulienda kama nani? Mokuom jotelo mag siasa e kaunti ma Kajiado koro dwaro mondo piny owacho kaachiel kod kweth ma kwedo piny owacho mar Azimio obed piny kendo los gigo ma giparo ni richo e pacho ka mok gikelo ywaruok mathoth. Kane gilose kinde alam moro mane olos kod riwruok mar dinde mopogore opogore e kaunti ma Kajiado, giwacho ni ng'anyo molos kod kweth mar Azimio nyalo rocho ngima oganda kendo ketho ohala mathoth e Kenya. Bende gisingo mar siro lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza ka gikwayo jotelo mamoko mondo mi okony jatend piny William Ruto e chopo singo mane oketo mar loko ngima oganda jo Kenya. Na waomba tuunganishe Kenya ili tusije tukaangamize nchi yetu, kuweka tukosesha namna ya kuweza kuendesha serikali na nchi itaumia zaidi ya sasa. We have big challenges. We have big issues. Kiangazi imetusumbua. Hakuna mvua. Maji imeisha hata kwa boreholes. Tuko na shida ya mabarabara. Tunahitaji dawa kwa hospitali. Tunataka MCS waungane na gavana tufanyiwe kazi. Tulikuja pia kushukuru Mungu na kumuomba atuondolee janga la ukame ambayo imekuwa ni kero kubwa, na tuko na imani hata tumeanza kuona hali ya anga inaenda kukua. Tutaweka kwa imani, haitaisha hapa, itakuwa kwa mioyo zetu kuombea hiyo. Kamati mochung'ne weche magari tebo mama Garissa osedo chenro mandiko joriemb boda boda duto kaluwore kod kuonde mag gichung'ie kaka yor ting'o malo chal mar arita e gwengego. E bwo chenro jaboda boda ka jaboda boda ibiro mi masin moyiedhi ma ondike namba mar simu kod stage mochung'ne mibiro ketie namba ndikruok mar apiko moriembo. Kamanda mar obila ma Garissa James Ngetich wacho ni chenrono biro konyo e fwenyo jomaundu mopondo e kind joriemb boda boda kendo biro duoko piny timbe mag maundu e gwengego. Chenrono geto ndiko joriemb boda boda moyo 2,000 boma ma Garissa. Uko na driving license ukishikwa boda na terrorist ama Shabab. Information ifike sister ag. Asanteni. Yani teteni hapa. Hii mkakati tumetengeneza, tunataka kutoa wale wahalifu wanajificha upande wa bodaboda. Tumemark hizi stage kama 15 imepewa kala ya yellow, but kila stage pia ina kala yake. Sasa kuanzia leo tukiendelea tutakuwa tuna identify huyu ni mwanabodaboda na ni wa stage fulani. Kukiwa na shida yote itatusaidia kujua huyu ni mwanabodaboda yule anasimama wapi. Pili,
Wale wabaya sasa tutawa-uproot, tuwatoe katika hii section. Tunataka tubaki na wale watu responsible, wale watu walikuja kutafuta hela, waone vile wanaweza jihekimu kimaisha. Hii mpango tumeona ni mzuri kwa vile itatuleta tukue na wazo moja na unity moja. Kitu ya kwanza, insecurity itarudi chini kabisa, maana kwa stage hizi ambazo tumehifadhi siku ya leo, kila mwana bodaboda atakuwa anamtambua mwenzake, na upande wa ile maneno yasemekana ya kwamba mwana bodaboda ni wakora itakuwa ni ngumu kufanyika, na tena itasaidia upande wa serikali kwa kutambua mhalifu kwa haraka. Hii ni mpango ambao itaendelea kwa ward zile zingine zote ambayo tuko nazo ward 4, na tuko na matumaini kwamba kufikia mwisho wa mpango tutakuwa tumesajili pikipiki zaidi ya 1000. Na ningependa kwanza ningesii wa bodaboda wote wahakikishe kwamba wamejiandikisha katika mpango ili tusaidiane pamoja. Umuhimu wa mpango kwanza ni katika udumishaji wa usalama. Itatusaidia sana kwa upande wa mpango wa usalama. Kitu ya pili ni upande wa usalama barabarani, na kitu ya tatu ni kuhakikisha kwamba tunawajua wanabodaboda wetu wote, kiasi kwamba kama kuna mhalifu kati yao tunaweza kumtambua mapema na kumchukulia hatua. Jodak Masirise County Mabungoma korikwayo mondo losri ruoge kendo donje pith gwen kaka yo mar joyuto margi. Jadbura Masirise John Waluhe wacho ni chenro mar pidho gwen biro konyo jo Sirisia mondo yud chiemo maber e gwenge mamoko mabiro miyo gi yuto maber kosingo miyo jodak mag gwengego dhok kod diek mondo gimedo ohala mar pith. Mokuom jodak mane ochako chenro no koro bende osemedo yuto margi, karanyisi ni ohala no inyalo mana ber kendo kel yuto maduong'. Tulionelea kwamba kuku kubwa hatuna pesa ya kutosha. Tukaanzia kwa vifaranga. Tukanunua vifaranga, tukaleta kwa nyumba, tukaanza kufuka. Sasa inapitana, ingine kubwa ingine ndoko. Sasa ile kubwa imeanza kuteka, lakini ndoko bado. Sasa hiyo kazi tulifikiria itusaidie sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu tuko na shida. Mambo ya kuomba sio mzuri. Afadhali sisi wenyewe tusaidiane, tuwe na mradi ya kutusaidia sisi wenyewe kwa wenyewe. Nawapea pesa ya kulinda hii biashara yenyu ya kuku, ya kulisha kuku zenyu, ya kununua dawa ya kulisha kuku zetu, na hata mbuzi zile niliwapea. Ninafurahi kwamba wamama mmejaribu kulinda hiyo mambo ya mbuzi. Nataka nyinyi wamama mkuwe tajiri. Na kutokana na hii biashara ya kuku, mbuzi na pamoja na ng'ombe. Itafikia wakati tunapanga na chairman yenyu Wafula Mboko ya kwamba hata clusters takuwa napeana ng'ombe kwa cluster, tuone mnachunga ng'ombe. Migao mar weche tuke County ma Taita Taveta ochako chenro mar semo kweth mar rowere mondo miyo bed mabor kod timbe mag maundu kod timbe mag njore kaka chiel kuom yore mar rito ngimagi mar paro. Shadrack Mutungi ma en jatelo skund tiegruok mar Coast Institute of Technology wacho ni giseiko chenro makare mar riwo rowere mawuok e kaunti no e yor ohala kod romo machal kod mama bende biro bagi bang' urwuok ni kwan mar rowere madonje tim njore medore ka koro sani gichako koda ka somo mag konyo obwongo ne atamalo 20 mar rowere kaunti no. It's a way of God. So we are meeting here gradually and the community and the institution. Wale tayari wako pale nje, tunajua kuna wengine hawajaweza kufikiwa na mambo kama haya. Kwa hivyo tutashirikiana na zile vikundi zote za kina youth na even hizi colleges, kwa sababu tuko na college kila mahali, ili tuweze kufikia as many youths as possible in the county. Kwa hivyo hii ni kitu ambao ni nzuri, and we shall roll it out to the whole county and reach as many youth as possible. Sometimes inaweza kuwa ngumu kwenda ile physical meeting kwa everyone. Nafikiri with the time we'll be innovative enough even to launch the online trainings in online capacity building and the online meetings
we talk to all the youths in the county. So I guess that the best thing the county government and my office in specific, as in which can do, is with the graduates who are outside there, we will just hold their hands, we will walk with them, we will talk to them, and we'll give them support where they need. Even the Bible says watu wangu waangamia kwa kukosa maarifa. Sasa tunkuja hapa kutoa haya maarifa so that wakija kwetu as employers wawe na, tuseme wanaita siku hizi 411, wawe na 411 kuhusu ni nini huwa kinaangaliwa wakati mtu akijiwasilisha kwa maombi ya kazi. Jadbura Malugari na Bina Bwera ukwayo pinyo wacho mar county makaka mega mondo mioger kamoro ma ginyalo yude kony mokuongo ka jogo moyudo masira apaya obedoe kama kalure kod kwan mag masira mag apaya moko ni medore apaya ma webuye kochomo Eldoret. Kane loso Lwandeti kumane oketo yanga gedo mar apaya na biyo koni masira mag apaya medore kendo katend county ok oketo kenge makare mag reso oganda. To ji mathoth biro wito ngimagi. Bende oseo pach jagoro maduong' mar UDA manyono duond buche mamoko manie bwo Kenya Kwanza kanyakla. Na nataka niwaambie kwamba nilizungumza na waziri wa afya na tukakubaliana na yeye kwamba atatafuta fedha kwa mwaka ambao tunaanza kuanza Julai, atujengee emergency center Matete level 4 hospital. Na governor naye atupatie gari la kuzima moto. Tuweke either kama ni Lumakanda ama ni Matete karibu na hii barabara kwa sababu kuna ajali kila wakati. Na niombe madereva, hii ni high traffic road, tafadhali punguza speed. Ringre Sharon Jepusgei Kigen manawito ngimane piny Australia nochope paunde kema Eldoret odiochieng' manyoro. Sharon nowito ngimane tokni meora ma George Sydney e piny Australia e kinde mane gigo abal kod osiepene. Rumbi mar leito kwako familia kod osiepe mag mosenindo kalure ni Sharon ne en siro maduong' e familia mare. Sharon odhi somo e mbalariany ma Catholic kama lek mage nong'adore tok masira makamano yude. Last year tulipopata ripoti ya kwamba anataka kwenda Australia, hakika tulingishikana mkono kama mandugu na madada tuwezeshe Sharon aende Australia. Nikikumbuka last year baba yake alikuwa amechenga nyumba yake akafikiria mali, so hii safari ya ghafla ikakuja ikabidi asimamishe. Sikumit Sharon tukiwa Australia because alikuja just 3 months. So hiyo time yenye tulikuwa tukutana naye Judy akiniambia tutafutie kazi, ndio wakati nilikuwa ninakuja. I just came a week and that Tuesday nikaambiwa hiyo maneno imefanyika, but I really knew her and I want to really say it was so sudden. Hiyo news really hit the whole of Sydney, the whole of Australia, all the states, and we just pray that God gives us all courage, because literally we are all scared at the moment, because you're like, if this is how it will be happening, it's not so good, not just to the family but to everybody who is planning to go to Australia. Ramogi lipod no emochope giko mar weche manyien moa ikoni mar kagi kacha. Tudu kodwa kanyo kendo koromo sa 1 mar odhiambo kod sa 3 mar otieno. Obedo gi weche moko manyien ma onon odo kendo lu eyo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services.
this coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities